Масъалаи 244 масковки на синфи 7 дуюм уровень. Мега ки дар зарфҳои пайваста аввал симоб рехтагианд, яъне поёнгиш симобай. Аз болои симоб дар яке аз сутунҳо 0,48 метр равған рехтан, ана миқадар равған рехтан. Дар сутуни дигари 0,2 метр карасин рехтан. мегӯяд ки фарқи сатҳҳои симобро ёбед, яъне сатҳи баланди симоб назар ба сатҳи поёнгӣ чӣ қадар фарқ дорад баландиш. фарқи сатҳҳои симоб яъне разность уровней мега дар инҷа агар мо нишон бутем ин қадар мешавад. ана ми мешавад ки яъне миҷа делта h ки мо бояд ана мира пайдо кунем. яъне фарқи баландиҳои симоба мо бояд пайдо кунем. ин эҷа чӣ қадар айҷа баланд аст симоба. метавонӣ масъала бигӯяд ки сатҳи яъне ми равған аз сатҳи чӣ ном дорад карасин чӣ қадар баланд аст. фаҳмо не ки масъала пурсидааст ки сатҳҳои фарқи баландиҳои симобро ёбед. ана мо мегӯем ки дар аввал вақте ки симоб рехтагӣ буд дар ана ҳамин зарф сатҳҳои симоб баробар буд. ҳама хел аст. ана баъд дар ин тараф равған мерезанд, дар ин тараф чӣ карасин мерезанд ва мо мебинем ки фишори кадоме аз ҳаминҳо зиёдтар аст. ана ин равғани мо 48 сантиметр аст, иш 20 сантиметр аст. барои ҳамун фишоре ки равған ба ин тарафи сутун, ба ин тарафи симоб фишор меорад назар ба фишори каросин зиёдтар аст. фаҳмо? аз ҳамин сабаб тарафи симоб ки аз болош равған аст поёнтар меравад. фаҳмо? барои ки фишори зиёдтар аст. аз тарафи дигариш ки фишори камтар меорад карасин вай камтар болотар меравад. аз ҳисобе ки моеъ фишурданашаванда аст, яъне агар мо аз ин тараф чанд сантиметре ки дохил шавад аз ҳамун тараф ҳамун қадар сантиметр боло меравад ку. барои ҳамин аввал мо мегӯем ки иҷа баландии симоб дар ҳар ди тараф аши 0 буд. фаҳмо? дар ҳар ди тараф баландии симоб аши 0 буд. вақте ки ин тараф фишорш зиёдтар овард x қадар ҳамиҷа поён рафт. ҳамин симоб сатҳи симоб аши 0 буд, ин эҷада буд дар ана ҳамин сатҳ буд x қадар поён рафт. баландии симоб дар тарафи чап, дар тарафе ки равған рехтем аши 0 тарҳи x шид баъди равған рехтан. фаҳмо? ва азбас ки зарфҳо масоҳатҳои буриши арзияшон баробар аст, ин тараф ки x қадар поён рафт ӯ тараф мувофиқи қонуни бақои мувофиқи он ки моеъ фишурданашаванда аст, ин тараф x қадар боло меравад. фаҳмо? яъне иҷа x қадар поён шид, аввал аши 0 буд шид аши 0 тарҳи x, ин тараф ҳам аввал аши 0 буд x қадар боло рафт шид аши 0 ҷамъи x баландии симоб дар ана ҳамин тараф. фаҳмо? ана мегзарем ба қисми ҳал. фишор дар қаъри зарф дар ана ин нуқта фарз кардем дар нуқтаи а ва дар нуқтаи б ҳангоми мувозинати система баробар аст. шарти асосие ки дар зарфҳои пайваста мо истифода мебарем ана ин аст ки фишор дар нуқтаи а баробар аст ба фишор дар нуқтаи б. фаҳмо? ана фишор дар нуқтаи а аз ду фишор ҷамъ мешавад. якум фишори симоби баландиаш аши 0 тарҳи x ҷамъи фишори равғани баландиаш аши 1. яъне дар нуқтаи а ду та фишор ҷамъ мешавад ва фишори умумии нуқтаи а ра мета. а дар нуқтаи б бошад фишори боз симоби баландиаш аммо дар ин дафъа аши 0 ҷамъи x ҷамъи фишори карасини баландиаш аши 2. фаҳмо? зичии симоб равған ва карасин ба мо маълум аст. яъне менависем фишор дар нуқтаи а баробар аст ба фишори гидростатикии ана ҳамин симоб. ин мешавад ки зичии симоб ки мо дар инҷа дар додаҳо қайд кардем ки 13600 аст. зичии симоб фишори гидростатикӣ формулаш ҳам медонем ки рожи h рои симоб зарби g зарби баландии симоб дар инҷа чи аст аши 0 тарҳи x ҷамъи
یعنی فشار در نقطه A فشار سیماب جمع با فشار روغن زیچی روغن جی اش یک نقطه ویرگول. انا ای هست فشار در نقطه A در قعر ظرف در ستون طرف چپ. در ستون طرف راست باشه فشار برابر باز زیچی سیماب جی بلندی سیماب در اون طرف میشه اش 0 جمع x باز جمع روی 2 در اون طرف کراسین داریم زیچیش روی 2 اینجا قید کردیم روی 2 جی اش 2 انا می موافق انا همه شرط حاضر ما مسئله را کار میکنیم. یعنی علمی شرط استفاده میبریم که فشار در ستون چپ در قعر ستون چپ با قعر ستون راست برابره. اگر فشار برابر نمیبود چی گپ میشید؟ سیستم در موازنت نمیبود. یعنی اگر جا فشار زیادتر میبود همین سیماب با اون طرف حرکت کردن میگرفت تا هم وقتی که فشار برابر شوند. یعنی در اول همه خیلی میشود. در اول وقتی که یارو میریزن کو فشار در نقطه A بیشتر میشود. برای همون کمی این پایانتر میرود. این مایع این طرف حرکت میکنه اینجا x قدر بلند میشود. بعد اینجا که x قدر که بلند شد همه فشارها که برابر شدن سیستم در موازنت میشود. فهمیدین نه؟ تا انا کم یارو برابر میکنیم. نگاه کنیم. الان با دقت کار کردن در کاره. پی ا برابر پی بی. پی ای ما همین است. زیچی سیماب جی اش 0 طرح x جمع روی 1 جی اش 1 این برابر است به پی بی. زیچی سیماب جی اش 0 جمع x جمع روی 2 جی اش 2. اینجا کمتر پاوز میکنیم. ما فراموش نمیکنیم که ما دلتا اش یافتیم. دلتا اش دلتا اش ما در معادله ما نیست. ما گفتیم که وقتی که این طرف x قدر کم میشود او طرف x قدر زیاد میشود. یعنی فرقی بلندی های سیماب 2x میشود. همین دلتا اش ما 2x است. همین فهمیدین؟ فرض کردیم که اوزی یک از 4 سومون داره یک از 5 سومون یا که یک از هر دی نفر همین 4 سومونی دارن. اگر یک آدمی که 4 سومون داره در دیگریش 1 سومون بته فرقی پولشون چند قدر میشود؟ یک سوم آدمی 4 سومون داره در آدم دیگری او هم 4 سومون داره یک سومش هم میته فرقی سومشون چقدر میشود؟ 2 سومون. برای که او 6 میشود او 5 میشود ای 3 فرقی سومشون 2 سومون میشود. فهمیدین؟ یعنی اینجا x قدر که خورد شد اونجا x قدر بلند شد فرق بلندی ها 2x میشه. یعنی هم دلتا اش 2x است. فهمو؟ یعنی از ما x همه یابیم همه x هم باید بیابیم x همه یابیم بعد ضربش میکنیم میشه دلتا اش. فهمو؟ نه که جواز بود دقت داریم قوسا را خوش رو کده احتیاط کده که شدن در کار میریم. زیچی سیماب جی قوس هم میکنیم اش 0 طرحی زیچی سیماب جی ایکس جمعی روی 1 زیچی روغن جی اش 1 برابری باز اینجا قوس هم میکنیم زیچی سیماب جی اش 0 جمعی زیچی سیماب جی ایکس باز جمعی زیچی کراسین جی بلندی کراسین. اینه اش 2. اگه بینین این اینجا برابری داریم. در اینجا ما داریم زیچی سیماب جی اش 0 در انا همین اول در این اینجا ما ژیو را علاقه اختصار میکردیم میشید ما از من برآوردیم یک ژیو اختصار میشه برای که جی در اینجا هم است در اینجا هم است در اینجا هم است در همه جا است. غیر از این ببینید که همین اعضای معادله ما رو جی اش 0 با علامت مثبت در اینجا هم است در این طرف با علامت مثبت در این طرف هم است. یعنی همه چیز اختصار میشه. فهمو؟ اگر این طرف می آوردیم اینجا مینوس میشید پلوسی همه چیز با مینوسی همه چیز نول میشه اختصار میشه. یعنی از چی میمونه؟ این مینوسی رو سیماب جی ایکس دیدین در اینجا داریم با داریم پلوسی روی سیماب جی ایکس در اینجا. یعنی این مینوس اگر این طرف بگذره ای برابری پلوس میشه در اینجا دو تا میشه. فرض کنیم اگر این روی سیماب جی ایکس این روی سیماب جی ایکس اون طرف رو میشه دو تا روی سیماب جی ایکس. انا بیاید اول چیزی که مونده می نویسیم
یا که در حال ایرا او طرف میبریم. این برابریمون این را او طرف میبریم. این رفتگه اختصار شده. در این طرف ما پیدا میکنیم چی؟ رای سیماب جی ایکس و پلوسی رای سیماب جی ایکس میشه که دو رای سیماب جی ما گفتیم اختصار شده که رای سیماب جی نیست ایکس. فهمیده نه؟ فهمو؟ مینوسی رای سیماب ایکس اینجا با پلوس ایو طرف میره پلوس میشه دوتا میشه. در انا همی طرف چی مونده گیوزی؟ این را او طرف بردیم. این اختصار شد. مون تا قن همی چیز. رو یک اش یک. خیلی را اختصار کردیم گفتیم. رو یک اش یک. فهمو؟ مون در این طرف رو یک اش یک. در این طرف چی موند؟ این را ما اوجه حساب کردیم قطعی. این اینجا دو تشید. این اختصار شده گه. ان همی چیز موند. روی دو اش دو. دیگه این را ما علاقه اتوماتیک این طرف میارم. فهمیدین؟ این پلوس های طرف اومد مینوس میشه. میشه مینوسی روی دو اش دو. این دیدین همون قدر نویسیم اینم قدر مدلمون. اینجا ما باید دو ایکس بیایم کاکراس همین ایکس مون در پیشش دو داره دیدین. دو ایکس مون چی بود؟ دلتا اش مون خودش هم دو ایکس بود. اینا. انا اینجا ما داریم دو ایکس رای سیماب برابر انا همه چیز دو ایکس هم میاویم یعنی دو ایکس مون این هسته دلتا اش این هسته روی سیماب پایان میروه. در بالا داریم روی یک اش یک طرح روی دو اش دو. اش دو. انا همینجا قیمت های عددی را میگذاریم. خیلی 900 روی یک مونه اش یک مون 0.48. 9 ضرب 0.48 چند میشه؟ 900 ضرب 0.48 کو 900 ضرب 0.48 432 طرح 800 ضرب 9 از 2 660 تقسیم 13600. واحد فراموش نکنید که واحد ما اینجا متره برای که هم اکثر در واحد استانداردی موندستیم. زنچی دلتا اش برابر میشه با 0.2 رو نه 0.2 متر یا کی 2 سانتی متر. این بود مسئله 244. فهمو؟